Bishop Omwero wa Synod ya Nyambene niwe ndagitari Kinoti ANAMPIU nethiritwe akiromba AKRISTU baria bari kuthama kiri kanisa izi kumania na mpatho iria ciari kubethire bagicokerera ndene ya kanisa izi nkuruki nethiritwe agikanira WIIRANE bwa ati utongereria bwa kanisa izi bukethirwa bwagirite ethiritwe akijukia kanya ka Bishop Alice Mutuma nyuma yawe kwethirwa agitaritaya. Ni kanisa ya KUUGA Methodist ireri rungurwa kiengo circuit utongerene bwa Reverend Edward Mwikamba na irekire Nyambene Synod. Ntukwenarua AKRISTU bakungwirite utaro kwa Bishop Omwero wa Synod Daktari Kinoti ANAMPIU urunga makanyene ka Bishop Alice Mutuma ure itare awero utongeria Synod yeretete kuthira nyuma ya utongeria kwa kaita ka myaka 8. Onto atongere bakanisa eje bawereretwe kwithirwa kwina ithurano BBA birabirari kwa kiumia ki onto bakuthurirwa atongere barabe na witikio nabo ati bakathire nkusanio na ndo iratura kanisa ene ndene MCK Church in Kenya itwara na manto ne yar na manto yate bui kidogo lakini tushokora singa inkatho sana onto bantu ita maruna na kuromba no onto da mwankatha itu kungwira murungu atwete presiding bishop Omwero presiding bishop Isaiah Ndeya kwenda ucokeria mwathani nkatho ni untu bwa ntugu ye munthi irandi na gikeno kinene muno ni untu bwa murungu gututharima turi MCK kiengo circuit tukethirwa turi na kitharimo kia kanisa yetu ya Methodist kuthiria rango cirirario na tukathurirwa our evil presiding bishop Reverend Isaiah Ndeya urari baba wetu na oau MCK kiengo circuit yaomba kwithirwa tharimitwe imwathani kwithirwa ina the conference secretary elect Bishop Dr. Maromba urari mwana wetu wa MCK Kiengo Church in Kiengo Circuit na more to hate aturi MCK Kaurine twathurirwa our evil Bishop Reverend Kinoti ANAMPIU who is our bishop elect. Kiaria Bishop Daktari ANAMPIU na wite brue na maono yo kuria Synod eje kirundu na kinya kimwiri mantune mwanya mbere buru gucokeria mwathani nkatho no ntubwa kumpagite okay kwithira ndi bishop elect ndene Synod yetu ya Nyambene na nkatho nyingi muno kiri presiding bishop wetu Joseph Deye uraturathuririre ndene ya 58th conference are presiding bishop ndene ya kanisa yetu ya Methodist ndene ya Kenya tugeta na mbere na kumusupport kunthe kura gukendekeka nigenda na kumurombera nigenda kanisa yetu ikomba ni Gûcokanîria na tukare turi amwe ndi na mathugani ya maingi yarambirite nayo ya gukuria Synod yetu mantune ya ginkoro the spiritual development na kinyakire mantu ya physical development inkwenda kupromise ati batwe tukarungika maskuru yetu the sponsored schools na guchori komba kwithira igeshine igethithie bwega ntere cionthe ndene ya Synod yetu Nyarankuluki awete nonturi kanisa ina ngwataniro na kuria AKRISTU barabara ribe kuma mitoni nkusanio irari kuo ibasokere kanisa ne okumya murungu nontu kanisa ne ambirerete kuora na ndoni kinyete muthia tugatinda gutega na ta urathithetie kanu te uronge awire gurure akwa ende biran kuromba ni that tutege mantu jara mega kiri muntu uronge na nigenda tukomba kuwatanira twake kanisa mwathani turi amwe tutekwenda mantu ya mirengo mwanya no ndunande kanisa Methodist yaambiritie process ya healing kuora na kanisa mwathani nande ni orete tondu bondu ingocokeria mwathani nkatho nontu turari na conference enthongi mono nera turawatanirite na tutirategana kuringana na mirengo mwanya nontu bwa ndo irari kuo kuri antu baba inge bamwe barari be kureka wita kanisene bange baita kinya kanisene inge bora kwenda gutangaza ni that kanisa Methodist mwankana ndi twina thiri
bau ba mami mucie tafadhali ncogeni kanisene na kinya ubange barari bekuthama beta kungi itugubeta bishop wetu Reverend Alice tugeta na mbere na kuthikira kirira kiawe no tongeria boe kumwathikira gita rira ari ku mwanka January ndira nkayuki ofisi nkiripotera weru weekendi kanisa ya KUUGA Methodist mbito Marion Karugi wa Kinyua.